ole hei kan muang hian truck accident kong chak lama nala tlan lu ta hei hi keifang khua kan khua bullok kan khodai lok kem sari champhai road lam ani ni zan ni som ni pasal February ni zan dar sari vela thil thleng kha ani hei hi avan dui thlak le in ka sia detail dewa ngamo a motor chungchang le ngamo an chiat na an to dan ti vela kha san soi ka tumpo ni chi alova mizo special report a te po kan lo se to thawin kan renga kan soi tu zo ka chu heta chuang pilorin omi hi abora lami palian chuanga ama hi abora lami dang phei chu angai to om phei chun om lova awan duai hle in ka riatin awan duai na em achu tuna hian saitula hian general KTP conference man me kan hi ta chuan afa te pathum tlangwal pahnih le nula pakhat hi an kal ve hun an mang me kani chulai tak mai chu ril khoi lai ani an chunga lo thil lo thleng tur hremi lo in an fa te po hlim takin helaya zoram pum huap KTP in to khom na thian tenen pathian fakin hlim takin hun an mang don ania ni zan lama pilarin omi ruang hi eta saitul OMA headquarters lama tenan la postmortem turnge helaya ti ten han soya champhai lama postmortem turin an ti thluta an phur chawa chutiang chu an din mun ani atina fa ten han riat tir an ni po hi an ril ru hriom tur zia te ka ngai tua tin anu zin hi an lo hre chi alova an thinlung ngai tua na ham hai tur zia te ka ngai tua hian ka lei na tle maya chulai chu kan soilan du chan pakhat po ni mihringten kan chunga thil lo thleng tur kan malam hun kan hriat lo zia an ni po hian khompuya te hun mangin lim takin an manga an hole anga chung kwa nu le pa tenen khompui chanchin te chung kwa an soyanga an hun mandan te chung te chu an ril ruwa om ve nge yanga maro chutiang hian anu berin an lo boral santa tin aboral na mun hi mun hlatak po ni lo an khompui na khobul mai khodai maya an ni le ngal le zel te hi ammaka an ngai tu na an ril ru a hriom don le in ka sia chuwan chuan ngai thatu zong te pon kan tong trai na te po tong trai pui mol kha an momo in ka ria pathian la ka vui mai te hi a lo om thina chuwan chuan pathian thamon na kan til pui mol te kha atul hle in ka ria chulai chu ka tar lan du chan po ani tin hei general KTP conference man me ka hian kong hi athato si hei kan khua keifang le saitul te chu a in zom pheivek to a khokhat veng khat lang hian kan tlar put maya hemi national highway double lane an ron kal ta ka hian kong hi zau nuam si two wheeler passenger speed hi asang em maya tun conference local te po kha veng chunga te po an speed asang tlang pui veka tin kan hole lam te po kan film khuranga two wheeler tuna accident tuna truck accident tak hisu khom puya kalpo ni chi alova ani chuang lova maro zut khom puya local two wheeler han che sual ang chi report te po a oma amaro su thina ero chu om lo ni na langa kan holam te po kan film khura tulin ka ria kan nun kan ven film khura lir thei kan khal na konga te po film khur taka mani in chung lum chung ko nu le pa te nen thleng le tura kan nun kan in ven film khur apoi mo le in ka ria chulai chu han talan kan do chan po ani kan soilang ve sim do ne